Bakunzi ba Budget TV turose kandi kubaramutsa nkuko mutubona novuga ngaha novuga turi ku mpanda nk'ubwa mbere mwabonye ivya mbere novuga Patrick Paji yagerageje kwasigurira neza ku vyari byabaye kunovuga mu vyo gusezera novuga ikiziga iwabona Karimu ubu rero ha mutubona turi ku mpanda ni Budget gerageza kubazanira amakuru ameze neza cyane kugira ngo murabe ukuntu ibintu biguma bikurikirana yes murashobora kunkurikirana mukaraba iyo tugiye turabe ukuntu bimeze yes ni ku mpanda nyene urabona nta bantu benshi cyane kumbure baje novuga gusezera novuga umwana w'igihugu novuga umwana yateramisha benshi novuga umwana yakundwa na benshi cyane Karim Babel bari baje rero novuga uno munsi kumusezera novuga ngaha anye aho bashira abantu bitavye Imana kuko runo ruhande nugo bahambamo novuga ku ruhande rw'abantu bari mu dini rya Islam rero twaba twahashitse naho nyene kugira ngo tubereke uko biko biragenda uko novuga abantu na cyane mwebwe mwari mwagize kagatima ko kumuterera kugira ngo arabe ko yokira kugira ngo arabe ko yosubira kubaho nk'abandi twashimye yuko tubereke yuko si ku bugombe bw'abantu ni byose ni Imana ni migambi y'Imana ntawo kwanka novuga ivy'Imana iba yarateguye kandi dusa nuko tubishimira umuntu wese yibaragize novuga icyo aterereye mu kugira ko turabe ko Karimu yokira ariko nawe bitashoboye gukunda ariko memsi naho wagize twarabishimye cyane murakoze cyane yes gumana Budget n'abavandimwe kumbere n'incuti abarundi bose kumbere bari baje bashite hano guza gusezera novuga umwana w'igihugu Karim Babel yakumbere yateramisha benshi baramukunda bivanye n'amakomedi yakunda kwereka abantu kumbere bivanye n'indirimbo yaririmba benshi yarabateramisha kandi bigenda nuko ni benshi bari bamaze no kwitanga batanga novuga haba igihumbi haba ibyo bihumbi 10 novuga haba amajana 5 bari abarundi bene wabo bari bitanze kugira ngo barabe ko bokiza amagara yiwe ariko ni vya bini nyene icapanzwe n'Imana nta muntu yogihaririza icapanzwe n'Imana nta muntu yogihindura byose byari byarateguwe ni Imana kumbere irapanze n'umunsi wo kuvuka igapanga n'umunsi wiwe novuga wo gusezera inosi yes novuga kununko mubibona n'abavandimwe biwe harimo abarundi harimo bene wabo yes ni benshi cyane kumbere ukuntu babona bari baje kumusezera novuga Karim Babel mwene wabo kumbure umwana w'igihugu umwana yakunzwe n'igihugu umwana kumbure yashigikiwe n'abarundi kugira ngo bare ko bokiza amagara yiwe ariko Imana ikaba yarakuze ivyayo nta muntu yohaririza ivy'Imana yagombye yes nkuko mibona rero hari uno munsi rero uno munsi wa numunsi wa kane itariki 10 z'ukwezi kwa 12 ni wari bavuze yuko baza kumufuba baza kumusezera baza kumuhamba nuvuga ngaha ku mpanda nyene yes urabona yuko nabantu benshi cyane bakunda Karim Babel nabantu benshi cyane kumbure bari baraje gushigikira Karim Babel kumusezera kunuvuga kumushikana muri cyakibanza bakunze gushikanamo nuvuga abantu babitavye Imana yes kumbure murabona yuko n'urukundo yarasanzwe abana neza n'abantu umuntu kumbure yarakundwa cyane n'abantu umuntu cyane yakundwa n'abarundi kuko tubiravye n'ukuntu abantu bari bitanze kugira ngo barabe kubokiza amagara yiwe yes biraboneka yuko n'urukundo ruri hagati y'abarundi hagati yacu turakundana memsi naho bitakunze yuko bakiza ubuzima bwiwe Imana kumbere yaramukunze kudusumbya twebwe ko twebwe twamukunze abarundi bagenzi we abarundi bavandimwe biwe abarundi batoyi biwe abarundi bakuru biwe abarundi novuga abavyeyi biwe abarundi novuga ba tantine biwe novuga abarundi bayomba biwe ariko nta kundi nuko nyene tukiye kuvyakira uko nyene kuko twese niyo nzira nta muntu azi umunsi wiwe n'isaha twese niyo tuko turaja yes ni Budget TV gumana na Budget TV bro biraza neza ego turashima bakwita gute Jenny twirangu Idi Bogar Idi Bogar turabona no musina wari waje gushigikira novuga kuja gusezera mwene wanyu novuga umuvandimwe wanyu Karim Babel ego nukuri biko Imana twamusabidua Karim Imana imwakire neza kuko yari umugenzi w'amateka muhira mu mubanyi nuko byashise kandi Imana niyo yabikoze kandi Imana ishimye vraiment twamuhamvye neza Imana imwakire mu migambi yiwe kumbere nka wewe umuvandimwe we canke mugenzi we canke novuga mutoyi wiwe ubwira iki babandi bari batanze novuga uburyo bwa kugira ngo barabe ko bokiza amagara ya Karim vraiment bari bagerageje abarundi bari bagerageje kuraba amagara ya Karimu ni nkuko nyene Imana itabishatse ko byoshika ko Karimu yogenda hanze kugira bamuvure ariko umukuru w'igihugu Imana imuhezagire vraiment twari twagerageje kugira turabe ko Karimu amagara yiwe yogenda neza none ko bwawe baravuga ko ikiro kizomara imisi ngaye ku bantu baba bifuza kuza mu kiriyo ikiriyo benshi bariko baravuga yuko cyo mara imisi 3 ariko abandi bakakubwira nibazo kwicara ahubwo gusa baza kuguhamba no kuva hajya kiro no kugenda nibazo kwicara ni benshi bacha bibaza timbe kubera kibatamuhamvye ejo kandi yari yapfuye ejo ni kubera umwanya yari yafiriye basanze nabwo byoshoboka kugira baje kumuhamba cyo gituma twamuhamvye no munsi saa 4
kubwawe ni igiki nk'umukumure mwagendanye na Karim ni igiki uzokama wibukira Karim Babel? Karim vraiment nzokoma ndamwibukira mu foto twifotoje yari umunsi w'Eid twicaranye turi kumwe n'umugenzi twa Safari ari muri South Africa nzokoma ndabe iyo foto vraiment Karim n'amateka yanyereka menshi cyane. Ego. Yes, ni benshi barako baravuga yuko Karim Babel yari umuntu mwiza cyane. Yesu baragusize ariko ndakwaze cyane ni igiki kumbure Karim yari umuntu ameze gute amateka ya Karim Babel? Karim amateka yiwe ni menshi cyane kubera yari umuhungu akerebutse yari umuhungu akerebutse vraiment yari umuhungu mwiza mu mubano yazi kubana n'abantu neza vraiment Imana mwakire neza Karim. Murakoze cyane bro. Ego na urakoze grand frère. Yes, bakunzi ba Buja TV kumbure mwabyumvise unumwe mwakumbere bagendanye na Karim Babel kumbure numwe bari kumwe na Karim Babel kumbure mumwe bavugana byinshi na Karim Babel aradusigure neza novuga aratubwiye novuga ivyari biranze Karim kumbere nivyo zo koma mwibukirako nico bagiye gukora ni misimazi giye tugiye kumara mu kiriro cha Karim Babel. Yes, mwari kumwe na Buja TV. Shekhe, kwa sasa hivi tunatoka msiba, tunatoka kwenye mazishi ya kijana wetu Muislamu mwenzetu ambaye alikuwa akiumwa kwa muda mrefu. Sasa na ujumbe gani ambao kama Sheikh ambaye umesimamia mazishi haya ambao unaweza kufikisha kwa wananchi wa Burundi na dunia nzima kwa jumla? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye aliyeumba mauti na uhai ili atujaribu nani miongoni mwetu atakaotenda matendo yaliyokuwa mazuri, na ziada na rehema na amani zimiminikie kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye na ali zake na masahaba zake na waislamu watakaojaribu kumfuata kwa wema mpaka siku ya mwisho. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye katujalia nasi kufikia kunako siku kama vile hii ya leo na kuwa katika mila na desturi na utamaduni wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atufishe katika utamaduni huo na mila hiyo. Kwa kweli katika siku ya leo ni kwamba tumeshiriki mazishi ya kijana wetu, ndugu yetu, mdogo wetu, mtoto wetu Bwana Karimu ambaye alikuwa ni kijana wa Kiislamu na alikuwa ni Mrundi ambaye aliyezaliwa Burundi na akaishi Burundi na akajaribu kuisaidia Burundi sawa na uwezo ambayo aliokuwa nao. Maadili ya sisi Waislamu ni kwamba mmoja wetu anapofariki, yani mmoja wetu anapokufa, sisi Waislamu sawa na mafundisho yetu huwa tunafanya haraka sana katika kumzika. Maana yake maisha yake ya duniani yanakuwa yamemalizika, anaanza maisha mengine ambayo ni maisha tofauti na haya maisha ambayo tuliokuwa nayo. Na ndio maana msioni ajabu Karimu alifishwa jana na haraka sana, na leo tukawa tumeharakia kanako kumzika. Na Muislamu anapokuwa amekufa huwa anafanyiwa mambo manne. Jambo la kwanza anaoshwa, jambo la pili anawekwa ndani ya sanda, jambo la tatu anasaliwa, jambo la nne anazikwa. Na ndio mambo ambayo Karimu aliyofanyiwa kwa kuwa na yeye alikuwa kunako imani na itikadi na utamaduni wa Kiislamu. Jambo ambalo tunaweza tukawafahamisha Warundi wote kwa pamoja na Waislamu wote kwa pamoja ni jambo ambalo kwa niaba ya familia ya Karimu, familia ya Karimu inatoa shukrani za dhati, inatoa shukrani za moyo, inatoa shukrani ndani ya roho kuanzia maradhi ya Karimu yaliyotokea. Maradhi ya Karimu yalikuwa ni maradhi kama maradhi mengine, aliumwa kama gisi wengine wanavyoumwa, na sio kwamba ni maradhi ambayo yako tofauti na maradhi mengine. Na kwa kweli familia sawa na uwezo walijitahidi kama mtoto wao, lakini kuna nafasi fulani walifika wakawa wamekwama sawa na ubinadamu na uwezo ambao uliokuwepo. Kwa hivyo ilibidi kama mtoto wa nchi aliomba msaada, familia iliomba msaada. Kwa kweli tunashukuru. Katika shukrani namba moja, tunashukuru kabisa serikali ya Burundi kwa mchango ambao ikiongozwa na rais, kwa huruma ambaye aliyokuwa nao, kwa kuwa baada ya Karimu maradhi kuzidiwa ilibidi familia ipige kelele kwa kuomba mchango, kwa kuwa ilionekana kwamba maradhi yake kusema kwamba yatibiwe Burundi itakuwa ni vigumu. Kwa hivyo ikaonekana kwamba maradhi yake atibiwe nje.
familia ilipopiga kelele, kwa kweli wananchi, vijana wenzake waliitika kwa wingi, serikali iliitika kwa wingi, na mfano wa kuitika kwa serikali ni msaada ambao uliotoka katika familia ya rais. Kwa kweli, kwa niaba ya familia na kwa niaba ya watu waliokuwa karibu na Karimu, wanamshukuru rais kwa huruma, wanamshukuru rais kwa kuwa karibu na wananchi wake aliposikia tangazo, na tunaamini kwamba familia ya rais isingelifikia kuchukua uamuzi wa kuja kutusaidia kama rais asingelikuwa na yeye ameunga mkono. Bimaana rais aliunga mkono imani ya kuonesha kwamba yuko karibu na raia zake na anapenda raia yake. Kwa kweli tunamshukuru rais na familia yake na mchango ambao walioutoa, tunaushukuru. Jambo la pili, tunashukuru wananchi wote kwa jumla ambao waliosikia sauti ya Karimu, wote kwa pamoja walitoa kile ambacho walichokuwa nacho. Wavingi walitoa, hawakuangalia udini, hawakuangalia utaifa, wala hawakuangalia nini. Walimchukua tu kama Karimu ni mtoto wa nchi, ni Mrundi, na lazima Mrundi hawezi akapata matatizo, na wao wako na uwezo, walimchangia. Wakikubwa alitoa kikubwa, wakidogo alitoa kikubwa, na katika kuchangia hata mtu mwingine alikosa cha kuchangia, basi akawa amemwombea dua. Mchango huu familia inasema haina cha kuwalipeni isipokuwa wanawashukuruni tu, japokuwa yaliyotokea yametokea, lakini wameonesha moyo. Kisha jambo la tatu, tunashukuru watangazaji wote kwa jumla ambao waliochangia kupeperusha sauti, kuzitoa huku na huku, na wakazipeperusha, wakaweka vipindi aina mbalimbali kwa kutaka kumsaidia ndugu yao Karimu. Kwa kweli watangazaji, wanahabari wa vyombo mbalimbali, wa MaTV, vijana, kwa kweli kwa niaba ya familia nyote kwa jumla, familia inawashukuruni, mlifanya kazi kubwa sana. Alafu katika maisha ya wanadamu, watu wanapokuwa wanaishi wanadamu, kwa niaba ya familia pia, familia inaomba msamaha kwa yale yote ambayo yanaweza kuwa ametokea, sawa na ubinadamu. Unajua mtu unapokuwa unauguza huwa panatokea mengi sana, ni kibinadamu, haya tuyaelewe na tuyafahamu. Kwa sababu unapokuwa unauguza, kuna kipindi unauguza, maradhi yanakwenda yanazidi, yanakuwa mengi. Alafu baada ya hapo kila mtu anakuja na leta la kwake, huyu anakuambia hivi, anakuambia hivi. Sasa kwa hiyo kama inaweza kuwa imetokea kwa bahati mbaya, mtu akawa amesikia neno ambalo huenda halikumfurahisha, sawa kwa watangazaji au kwa wale waliochangia au kwa wale waliotoa msaada fulani, kwa kweli tunawaomba msamaha. Malengo yalikuwa sio hayo. Na sisi Waislamu tuna imani yetu. Sisi imani yetu ni kuonesha kwamba kile chenye Mungu ametaka ndio chenye Mungu anafanya. Mungu aliamua Karimu afie katika nchi yake ya Burundi, na ndio maana hata jitihada zote ambazo familia ilifanya, imehangaika usiku na mchana, wamelala katika kutafuta na jitihada ina mbalimbali, yote hayo hayakufua dafu. Hata viongozi na serikali wamechangia, lakini kwa kuwa Mungu alikuwa amekwisha andika kwamba Karimu atafia hapa Burundi, ndio amefia Burundi. Na kweli jitihada zilikuwa kubwa, jitihada zilikuwa nyingi. Nadhani nyinyi wote mliona, nyinyi watangazaji hamkulala, serikali haikulala, hata madaktari ambao walikuwa wanamfuatilia kwa karibu na wao pia walijitahidi kwa kutaka kuokoa maisha ya Karimu, lakini Mwenyezi Mungu alikuwa amekwishaona kwamba nafasi yake ya Karimu imefikia ndio ya mwisho. Hakuna mwanadamu ambaye angemzidishia wala akampunguzia. Kwa hivyo tunawashukuruni. Yale ambayo yaliyotokea ni ubinadamu. Ya Karimu kwenda kutibiwa Nairobi, ya Karimu kwenda Marekani, Belgique, inaonekana kwamba yale yalikuwa tu ni matakwa ya binadamu, lakini Mungu alikuwa amekwisha andika ya kwake. Kwa hivyo ndugu zangu, tunawashukuruni kwa dhati, na mchango wowote tunawashukuruni, na kwa niaba ya jamii ya Kiislamu, na pia tunawashukuru wale wote ambao katika kuchangia hawakutazama Karimu ni nani, walimchukua tu kama ni mtoto wa nchi, wakamkamata kwamba ni kijana wao. Sasa kwa hiyo tunawashukuruni wote kwa pamoja. Mwenyezi Mungu awalipe kila laheri. Moyo huyu wa Karimu, moyo huyu ambao mlioweka kwa Karimu, endeleeni kuwa mnauweka kwa mwingine yoyote yule, na yoyote yule ambaye atakayekuwa na shida, akawa na maradhi, akawa na matatizo kama haya aliyokuwa amemtokea Karimu, tunawaombeni, tunaiomba serikali
kama mzazi, na tunaomba watangazaji kama mlivyojitolea, na tunawaomba Warundi wote kwa pamoja wawe na moyo wa kumsaidia kama walivyojitolea kwa kumsaidia Karim. Yasiishie hapa kwa Karim. Isionekani kwamba mtu amekatika nguvu kwa kuwa Karimu amechangiwa alafu hakwenda. Hapana, ni makadara yake Mwenyezi Mungu. Ni Mungu ndio alikuwa amekwisha panga. Wala hatungebadilisha kabisa yale ambayo Mungu alikuwa ameshapanga. Wala mtu asiwi na fikra yoyote sijui familia ilikuwa inalala usiku na mchana inatafuta namna mtoto atakavyopona, serikali kadhalika na wazazi na watu wote, lakini Mungu alimpenda zaidi Karimu kuliko gisi tulivyompenda sisi. Kwa kweli Karimu siku zake zimemalizika, amestiriwa, amezikwa, na tunawashukuru na wote waliofika kuna kilio cha Karimu, na wote waliochangia moja wala mbili, na wote walioleta fikra, wote kwa pamoja, na nyinyi watangazaji tunawashukuruni kwa pamoja, na hasa shukrani zetu tunazipeleka kwa rais na familia yake na wale wote waliochanga kwa kuweza kumsaidia Karimu. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri na mzidi kuendelea kuwa mnawachangia wengine. Sisi Waislamu baada ya mtu kufa huwa tunakaa siku 3. Na hizi siku 3 zinakuwa ni siku za kuomboleza. Na hivyo na nyinyi mmeona kwamba Karimu amemwacha mama yake, Karimu ameacha familia yake. Na tunawaombeni ule upendo mliokuwa nao kwa Karimu usimaliziki kwa Karimu. Mumtazame mama yake, mtazame familia yake, kama kuna chochote msaada wa fikra, kama kuna chochote msaada wa kuungana, muwe tayari, kwa sababu yeye ndio alikuwa mtoto mwanaume ndani ya nyumba, ndio alikuwa anamtazama mama yake, ndio alikuwa anatazama familia yake. Asanteni ndugu zangu, tunawashukuruni. Kilio kinaendelea, na sisi ni Waislamu, tunatumia maadili yetu ya Uislamu, na ndiyo hayo. Na katika mafunzo yetu tunasema anayekufanyia wema muombee dua, mrejeshee wema. Na sisi wale wote waliotuchangia walifanya wema, na sisi wema wetu tunawaombea dua. Mungu awape amani, Mungu awape usalama, Mungu awape utulivu, na kile chenye waliochangia Mwenyezi Mungu awape badala ya kile alichochangia. Na tunaomba samahani kwa yale yote yaliyotokea, yale yaliyosemwa, yule aliyofikiria vibaya, yule aliyohisi kwamba amesemwa, yule aliyohisi chuki akaona kwamba nguvu zangu nimetumia kwa kumuokoa Karimu zimepotea bure. Hapana, tunamuomba msamaha. Azidishe upendo wake, azidishe na wasaidie na watu wengine. Familia tumejali msaada wenu na tunaushukuru. Asante. Bakunzi ba Buja TV nkuko mubibona tuvuye gushingurana iteka Karim Babel hariya kumanda tuza hano ku rugo iwabo aho abavyeyi cyangwa baserukira umuryango wabo cyane cyane hari mu dini ya Islam baje gushikiriza ijambo aho bageze ikiganiro komesha makuru basaba imbabazi aho hose bashobora kuba barakosheje rero kandi bashimira umuntu wese yagize icyo koze mu guterera Karim. Bati ivyakoze ni Imana yabikoze kuko Karim yari yafashije kugira ngo aje kwivuza haba muri Kenya cyangwa mu Birigi uko yavyifuza, ariko ntivyakunze biturutse ku bugombe n'ubushake bw'Imana. Ijambo ryo gushikirizwa ijambo rikomeye cyane aho bavuga bati nejo canke hirya yejo habaye uwundi muntu agira ivyago Uburundi, abarundi canke inshuti n'abagenzi cyane cyane akamo kugo umukuru w'igihugu ko botera bagashigikira umuntu wese abituye kugira ngo barokore ubuzima bw'umwana w'igihugu. Ayo ni majambo aje kuvugirwa ngaha. Mwari kumwe na Buja TV, Patrick Pajo niyo nkuru kuri mikro, kandi mwari kumwe na Benishu. Mwizere ko twagiranye ibihe byiza kuva ku ntango gushika ku musozo w'uno munsi aho tuje gushikirizwa ijambo rya nyuma ryo gusezera ubwa nyuma Karim Babel.